Preminuo bivši igrač Zvezde i reprezentacije Zoran Vorotović. Četvrtak, 4. jul 2024. godine u 11:22. Zoran Vorotović, bivši levi bek budućnosti Crvene Zvezde i reprezentacije Jugoslavije, preminuo je u 67. godini života. Vorotović je ostavio dubok trag u nekadašnjoj jakoj ligi bivše države. Bio je jedan od najboljih levih bekova, a karijeru je počeo u Sutjesci. Sa stadiona kraj Bistrice preselio se u tadašnji Titograd i pojačao Budućnost, čije je boje branio od 1977. do 1986. godine. Nakon što je ostavio dubok trag pod Goricom, prihvatio je poziv Crvene Zvezde, ali se na Marakani nije dugo zadržao. Dobio je ponudu iz Turske, gde je nastupao za Sarrijer. Međutim, sve u životu mu se promenilo 19. novembra 2001. godine kada je doživio jezivu saobraćajnu nezgodu u kojoj je jedva ostao živ. Moj život je bio bajka u kom sam radio sve što sam želio, sve do tog kobnog Nikoldana, pričao je Vorotović za Slobodnu Dalmaciju o nesreći koja je sve promenila. Od te nesreće sam 100% invalid jer su mi potrgani mišići leve ruke, zapravo celog brahijalnog pleksusa, a ruka je slomljena na nekoliko mesta, kao i leva noga. Cela leva strana, osim donjeg dela leve noge, potpuno je nepokretna, a bolovi su nesnosni, tako da sam 23 sata u krevetu, a 1 sat u kolicima, rekao je tada Vorotović u tom intervjuu. U svojoj bogatoj karijeri, Vorotović je odigrao 246 utakmica i postigao 15 golova u prvoj saveznoj ligi Jugoslavije. Bio je pionirski i omladinski reprezentativac SFRJ,